piga vigelegele. Tukufananishe na nani? Tukulinganishe na nani? Piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Wote kabisa. Paka kule nyuma, weka kitambaa chako juu namna hii. Wote tumeweka vitambaa juu.
Kama hauna kitambaa, vua hata wigi, weka juu namna hii. Sasa nikihesabu mpaka 4 unakwenda kupeperusha bendera yako, alafu nikisema tupa juu, unaachia bendera yako inaenda juu. Sawa eh? Sawa. Weka juu, peperusha, 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 peperusha. 1, 2, 3, 4. Tupa juu. Tafuta kitambaa chako, 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 onyesha kitambaa chako juu, onyesha kitambaa chako juu, onyesha kitambaa juu. 1, 2, 3, 4. Tupa juu. Tafuta kitambaa chako, 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 onyesha bendera yako juu, onyesha bendera yako juu, onyesha bendera juu. 1, 2, 3, 4. Peperusha, 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 peperusha. Tupa juu. Tafuta kitambaa chako, 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 chochote, tafuta kitambaa chako, tafuta kitambaa chako, tafuta kitambaa chako, tafuta kitambaa, onyesha kitambaa chako juu, onyesha kitambaa